Ngakho-ke ngehlela endlini yempumbi ngamkhanza enta umsebenzi wakhe esontweni. Kodwa imbida beyibumba ngelibumba yonakala etandleni takhe. Ngakho lo mpumbi wase ubumba lenye inhlobo yembida. Kwaya ngekubona kwemehlo akhe ukuthi ufuna ibe njani. Livi lasimakathe lase liyefika kimi lathi, awu wena ndlu yaka-Israyeli, ngingentengenta yini kini njengaloku kwenda kwalompumbi, kusho simakathe. Njengelibumba etandleni tempumbi ninjalo nani esandleni sami ninendlu yaka-Israyeli. Amen. Nemavule nemukela bazalwane ngawo lekuthi wende kahle weta endlini yempumbi. Wende bona uta endlini yempumbi ngoba uyasimema uNkulunkulu. Ngesikhathi sonke usifuna uhlale nje usendlini yempumbi. Ube sendlini yempumbi yathi uwedwa. Uthi kathi make mbatha uyathengisa emaveji akho abantu bakubona uhleti la kanti uhleti nje la stradini at the same time usendlini yempumbi. Hallelujah. Shosi indlu yempumbi akusho ukuthi kugula sonke liphela. Kodwa kwente bona namuhla ukuthi ukhuphuke utendlini yempumbi. Uthi lo mbhali waliva leli lithi yehlela endlini yempumbi. Wase wenda njalo. Wende kahle nabo ukhuphuke endlini yempumbi. Mina ngoba ngikhuphukile. Ngikhuphukele endlini yempumbi. Uthi ke wabona kusabunjwa lembida wayibona leke ehliphikele esandleni sakhe. Kodwa ke yashiphika kahle ngoba yayisesandleni sempumbi. Hawu labasha, haleluya. Amen. Wena ke uma ke mabuza lamphalazi uyamthanza kakhulu Jesu. Uyamthanza Jesu. Kunalomhlabelelo lothi thuma kukhanya kwakho Nkosi ngubone uhleti ngosokunene sikaNkulunkulu. Ngiyafuna ukubona uNkulunkulu ahleti ngosokunene sikaNkulunkulu empilweni yami ngekhathi lonke. Sina ke boma ke siboqaphela ungamthathi. Sahlala sidlala nje lo mdlalo sisemthandazweni. Kubantu abawathiko lo mdlalo.
Labasha vele ngathi out kuthiwe kunezimo noma kwakhiwe njengesilwane lesikhulu lesifuna kudla abantu abami bese labantwana beme emva kwami mina lekingimake lesilwane siba lambi kwami sifuna ukuthatha labantu abami sithi ke lesinangu lesilwane qaphela ngamda sifikisane leso nami sithathe phela athi ngiyathi ukuthi bavikele labantu abami sanda kanjalo thina komakhe sikusho ngalo ngokuthandaza sina sinabanzela sigula emtimbeni ngoba wena uNkulunkulu lomile kuze phakathi uNkulunkulu wengamele konke awehlulwa lutho wena uNkulunkulu kuphila kwethu kukithi kukhululwa kwethu kukithi kusinziswa kwethu kukithi kuphiliswa kwethu kuwe uNkulunkulu wethu engcwele sithi babe wena ufanele lithuba namanje kusebe phakathi uNkulunkulu wethu engcwele uyawuhlala udwala lethu uyawuhlala uyiqaba yethu uyawuhlala usiphephelo sethu uNkulunkulu kithi akekho lomnyele simethembile ngaphandle kwakho namanje mina babe sikhona silibandla lakho hlola babe inhlitiyo yangamunye nangamunye wethu bese uNkulunkulu wethu engcwele you meet us at the point of our needs for the glory of your kingdom we give you praise and honor even this afternoon in the name of Jesus Christ na live lakho simakathe sitalifunza sithi uNkulunkulu wethu engcwele malikhulume nenhlitiyo tethu netingqondo tethu bese babe siyaliphila kuze kubathathwe kudunyiswe igama lakho manje kusebe phakathi amen amen bingelele bathandekayo emini egameni laJesu Kristu ngivusele mfundisitshele namake ngivusele bonke bobabe labakhona ngivusele bomake labakhona ngivusele ma-single adults ngivusele i-youth ngivusele i-children's ministry egameni laJesu Kristu ngabe kukhona yini bathandekayo lapha sivakashele namhla emini sicela ukuthi sibone sibaphakamise tanda sitobemukela kahle haleluya ngendlela lefanele haleluya
Amen bathandekayo. Siyabonga abangcwele uthola lethuba. Yathi nina niyakholwa ngicela ndishaye tani. Uthi nje makhelwane mshaya high five. Just give your neighbor a high five. Say you did well. Yeah, ngisho ngoba bazalwane yathina kanjena mani kulula ukuthi ngathi mina yathi angakhona ikuvuka. Kulula ukuthi yathi ngide umbrella. Kulula ukuthi yathi ngide ibhanji leliwomu. Kodwa nje wathana uma kunje endlini yekuthandaza ngilapho ngiyakhona. Hallelujah. Siyabonga abathandekayo konke losekwendekile. Chapter 2 verse 59 to 63. Ezra chapter 2 verse 59 to 63. Ngicela umfundzele sicalile ngesonto. Laba labalandzelako babephuma emadolobheni aseTheli Mela, naseTheli Hasha, naseKherubi, nase-Adoni, nase-Imeri. Kodwa noko abazange bakwadi ukuchaza ukuthi imindeni yabo yayiyekudzabuka ka-Israyeli yini. Titukulwane takadanyela, titukulwane takadelaya, netakaTobiya, kanye netakaNegoda, tatingema 652. Kuneswati bazala lesisho njalo. Lesithi Emma bese babhala inombolo kuba inombolo. Kulaba labanye bapristi bekutitukulwane takaHagaya, netakaHakhosi, kanye netakaBhazilayi. Indvodza leyayithethe indvodzakati yaBhazilayi wakaGileyadi yase ibitwa ngelibito lakhe. Laba bafunisisa imilandvo yemindeni yabo, kodwa abazange bayithole. Ngaleso sizathu abazange babalwa kanye nebapristi bathathwa ngekuthi bangcolile ngokomthetho. Umbusi wabayala kuthi bangadli noma kunye kwalokudla kwekunikelwa kuze kube nempristi wekukhonta nge-Urim ne-Thummim. Hallelujah. uNkulunkulu wabusise kufundwa kwelivi lakhe. Namhla emini ngifisa ukuthi singakavali bazalwane sikhulume phase sihloko lesithi ubhalisile yini wena? Ubhalisile yini wena? Naka bathandekayo ukuthi bantu bane obsession yema-register. Lapho nje sikhona khona ikhona i-register lekhona. Lokuthi une-ID number i-register leyo. Nawe esikolweni uyabhalisa i-register leyo. La emangweni la uhlala khona la register khona uthi kuhlala wena lapho. Nginaka ke bathandekayo ukuthi lenzaba yekubhalisa empeleni is a biblical principle. Ngoba iBhayibheli kusukela Genesis kuya Revelation kuvela emagama ebantu, kuvela luhla lebantu. Kodwa nakule ngifuna sikunake bazalwane ukuthi na Jesu ukhuluma ngendzaba yekubhalwa kwemagama encwadzini yekuphila. Kungako namhla sibuda ukuthi ubhalisile yini wena? Kuna lenye intombatane eligama layo bathi bekunompumelelo. Sekufika isikhathi sekuthi kugraduate. Manje bayapublisha ilist lapha yalabo labatha graduate. Uyefika naye ngoba ugadze ukuthi utawugraduate. Utawuhlola ukuthi igama lakhe ngabe likhona yini. Wathi nakahlola le list layibuka wakhanza ukuthi igama lakhe alikho. Wefika wathukusela wakwata wahamba waye office athi yobuta usikodwa ngaliphi igama lami lisana. Wakhanza ukuthi cha sisi
kwangathi bobuke ilist le Roma. Manje ngithi namhla emini bangcwele emagama ethu angabhaliswa etindzaweni tonke. Kodwa kukhona le register la kufuna ukuthi livele khona igama lakho. Incwadi yekuphila. La sifunza khona abathandekayo sifunza incwadi ibhalwa nguEzra. Ezra lo munye wabantwana baka-Israel lababuya ekwethunjeni eBabylon. Naka ukuthi bazalwane na utawufunza incwadi yaEzra kufuna ukuthi uthi familiarize ne prophecy leyakhulunywa nguIsaiah. Akhuluma ngokuthi lesitukulwane saNkulunkulu uyawusilanza uNkulunkulu ekuthunjweni. Asikhulule sibuye ekhaya. Nawufunza incwadi yaEzra kufuna ubuye lencwadi yaJeremiah chapter 29. Nakabhala lencwadi Jeremiah bhalela labantwana labale Babylon. Kuthi uthi uNkulunkulu yebo nginivumele ukuthi banithumbe. Kodwa khona lapho philani. Khona lapho talani. Khona lapho thathani bafati intale bantwana. Ngalamafishane uthi uNkulunkulu solo nginani noma ningekho ekhaya. Kungako bese ufika lapha ku level verse lesijwayele bese sithi I know the plans I have for you, the plans to prosper you. Akusho ukuthi lokho kufika nje kalula. Kodwa kufika ngoba wena uthe noma ungekho ekhaya wethembeka kuNkulunkulu. Asuthi uNkulunkulu ngakhokha kulesimo lokuso. It was just a test. Kukhona bengisakulungisa mina lakhaya ngilungisele ukuthi wena bese uyabuya ekhaya. Kungako kumcoka ukuthi igama lakho libhalwe encwadini yekuphila. La sifunza khona abangcwele sifunza kubhalwe luhla lemadvodza labuya. Nawe uthi ngisathi leti ncwadi kufuna utifunze usabuka Ezra ungamkhohlwa 1st and 2nd Chronicles. Usabuka incwadi yaEzra ungamkhohlwa Haggai. Hambe ubuka uthi uProfeti Haggai uthi ungayikhohlwa incwadi lelandzela Haggai yaZakhariya kuthi ithini yona. Ungakhohlwa ngokuthi bekwentekani boDaniel nabale Babylon. Ubonaka kusina Daniel naye uphile esikhathini saKing Cyrus. Lekungiyena abhala lomthetho ukuthi labo labafise ukuthi babuyele ekhaya bakhululeke babuyele ekhaya. Ngayikhohlwa incwadi yaEsther ukuthi abephila esikhathini senkosi lengibani. Nawufunza lencwadi yaEzra uyakhanza igama laleyo nkosi. Uyabona bathandekayo ukuthi uNkulunkulu tindvo takhe uyatihlela. Once Daniel abahleli leBabylon bamkhonda uNkulunkulu ngekwethembeka. Kubonakala sekunalesinye isituku sema-Israyeli sebathole inkululeko yekubuyela ekhaya. Naka-ke ukuthi bathandekayo nasifunza lapha ku-Ezra chapter 1 ngingacela umfunzele sisuke lapha ku-verse 2 uye ku-verse 3 encwadzini ya-Ezra chapter 1 verse 2 na 3. Nakulokushiwo nguKhuresi inkosi yasePerisia uthi simakathe uNkulunkulu welizulu unginike yonke imibuso yemhlaba. Wangiyala nekuthi ngimakhele ithempeli lakhe eJerusalema kulakaJuda. Ngulowo nalowo wesive sakhe losemkhathini wenu shangathi simakathe angaba naye ahambe aye eJerusalema kaJuda akhele ithempeli lasimakathe uNkulunkulu wema-Israyeli uNkulunkulu loseJerusalema. Hallelujah. Nawe sibazalwane lapha labantwana bakaNkulunkulu nawubuyela ngale ncwadi yaChronicles kuthiwa noma bekhona lokuthi bayathathwa bayathunjwa kodwa ikhona iregister leyabhala kuthi nati ke tive lethambako tiya leBabylon kunendlu yakazibani bangaka kunendlu yakazibani bangaka kunendlu yakazibani bangaka. Kungako ngithi mina ingabe wena ubhalisile yini
ngoba lokhu silamhlabeni siseveni lekuhamba akusiyo indzawo yethu yokuhlala le sisendleleni leya ekhaya ezulwini manje lo mbuzo uthi useselamhlabeni ingabe ubhalisile yini kubhalisa kwakho oqala kule local church lokuyo solo siyafunza Bible study ukuthi kubhaliswa labo labayemukela inkosi ukuthi babe ngemalungu manje ke ngiyanaka ukuthi bathandekayo nathi sisendleleni kumcoka lokuthi sibhalise kodwa nginaka ukuthi la sifunza khona abangcwele kukhulunywa ngekuthi yathi lenkosi njengoba uNkulunkulu abembekile ukuthi kufuna ngimvusele temple lakhe so yabuta ke uthi ngabe bakhona yini nabafuna ukunikela kuhamba kuyawakha indlu kaNkulunkulu kwangazi uthi lithi lelivesi kimi ukhona yini lofuna ukunikela emsebenzini waNkulunkulu ukhona yini lothi cha mina ngifune kubalunga ukuthi wekhana nami ngikule group lehlanganyelako nalekhondako kodwa mina ngifuna ukubhalisa ukuthi lapho kwentiwa umsebenzi waNkulunkulu khona nami ngidawubhala haleluya lapho kwentiwa umsebenzi waNkulunkulu khona ngidawubhala manje lapha bangcwele nasifika ke kuEzra chapter 2 lapha ekuqaleni kuqale kuyaveta nitawunaka bangcwele ukuthi kuvela lamadodza akusho ukuthi bomake bebangekho kodwa nje isiko lwabo ngicela sishiye lapha kuqale kuvela lapha na ufunza verse 2 chapter 2 Ezra kuvela luhlu lwebaholi kuthiwa lapha bekuna Zerubabeli kuna Jeshua kuna Nehemia kuna Seraya kuna Reilaya kuna Mordekai kuna Bilshan kuna Mispa kuna Bigvai kuna Rehum kuna Bana baholi lapha na unaka bathandekayo lencwadi ya Ezra kuthiwa encwadini yemaJuda bekuncwadi yena leya Nehemia ngenxa yokuthi na unaka ngazuthi nguEzra lobhala letindzaba na unaka incwadi ya First and Second Chronicles nayo ibhalwa nguEzra yini Ezra kuthiwa lapha bekangumfundzi weBhayibheli umuntu abeqeqeshiwe ngalokukhaliphile ngemthetho waMose abebonakala angumuntu who pays attention to detail ngiyacabanga lana ukuthi wayenda iresearch yakhe kubuka ukuthi ingabe bekubhalweni lemafayeleni so yaveta ke ukuthi wona abalabantu lababhaliswa la so ke bathandekayo lapha nginaka ukuthi uyaveta ukuthi baholi lebebakhona nguna so uyaqala ke uyalista lapha uthi nayi imindeni lebe ikhona kulaba labathi cha thina sitawubuyela ekhaya uyabala uthi nathi titukulwane letibaliwe lebetikhona uyabala lapha abapriesti uyabala lapha abalevi uyabala lapha labahlabelako nakamthandekayo ku verse 41 lithi the sons of Asaph 128 ubothi na ufunza incwadi ya Psalms ubothi na ubona la ukuthi khona sons of Asaph bese uyakhumbula ukuthi wonaba labe babhala letingoma leni ngoba labazalwane bebathi ke sisuka eBhabhiloni siyathi ukuthi kunendlu yaNkulunkulu edzinga ukuthi ivuswa ngetigaba kule bandla lecala lelahamba bebamcoka ngevusa lithempeli laNkulunkulu Ezra yena wefika wabona ukuthi hey lapha kusafuna kufundziswe bakhunjulwe labazalwane ukuthi ngubani uNkulunkulu labamkhontayo incwadi ya Nehemia yena usinake efika ubamcoka ngetibonza kuthi hey avuswe letibonza lesetiwile manje lapha bangcwele sinaka ukuthi nasekubaliwe labantu lababaliwe la bese nasekufika kulapha kuthiwa kweqala they came up from Tel Mala, Tenhasha, Cherub, Adanan, Ima, but they were not able to give evidence of their father's household and their descendants whether they were of Israel. Nakakuthi yebo shothi labazalwane laba nabo bathi hayi nathi sidimisele kuyavusa lendlu yaNkulunkulu manje basebanenkinga ukuthi hey kodwa nine siyabona nikhona manje siyabonga
kodwa nine where do you nichamba ngakuphi la ngoba thina siyathatha indlu kaIsrael kodwa ngithi namhla emini makabongwe uNkulunkulu kuthi mina nawe noma singeke nathi singakhanza besinakhanza sikuleni ngayitona kodwa ngenxa yaJesu Kristu wathi Jesu Kristu cha naso uvumile nje ukuthi mina ngiyinkosi nawe igama lakho liyabhala ngakho ke mthandekayo ngikubuta ukuthi ngakubhalisile yini wena kule ncwadi yekuphila so lapha sikhanza ukuthi laba kuthiwa yebo siyabantu ukuthi basuka kule indzawo kodwa asikhoni kahle ukuthi sithi vele bakuphi ngiyacabanga nje mthandekayo ngenteka kube nawe yebo siyakwathi cha uvele usuka le kaMahomed yebo siyakubona solukhona kodwa vele ngabe status sakho naNkulunkulu sithi usinzisiwe yini ngoba phela nangabe sitawuthi uyingcenye yethu nangabe sitawuthi sitakubala nawe nasesebenda standard lapha noma i-qualification ithi ufuna ube ngilosinzisiwe kungako sibuta lo mbuzo ukuthi ubhalisile yini lasichubeka lana bazalwane kuyachubeka kuyabasho labanye emadvodzana aDelia emadvodzana aTobia nemadvodzana aNekoda bese ithi la 61 bazalwane of the sons of the priest the sons of Habiah the sons of Hakos the sons of Barzillai uthi these searched among the ancestral registration but they could not be located lokusho ukuthi babathe bayabuka ukuthi hayi nina ngathi senbe khapha ningathi asantoli kahle ngiyacabanga abathandekayo ukuthi la kwakunalendzaba yokuthi laba nawunaka sekhulunywa ngendzaba yebapriest lebe kungumqoka umsebenzi lomqoka kakhulu ngoba kusho ukuthi laba bantu bebatawusebenza lekhathe tempelini kanti nawubuyela emuva lencwadzini yebaLevi kwakune standard kwakune bantu labatiwako labakhethiwe ukuthi cha lendlu lena noma lesive lesi sikhethelwe ukuthi sitona sitawusebenza nawo umsebenzi nawo manje nangabe asikhoni kwati ukuthi ungakuphi usinzisiwe noma ukasinziswa kunto elikhulu ukuthi singathi sitakusebenzisa manje kumcoka ukuthi ubhalisane ukuthi wemukele Kristu wehlukanise ukuthi cha mina impilo yami nginikela uNkulunkulu ngiyehlukanise empilweni yephila emhlabeni lempilo lethi mina ngijakele ekhaya ezulwini so laba ke bakhanza lapha yebo mcathi the intention was good ukuthi cha nathi sifuna ukuhamba nalaba labayakha iTemple kodwa i-challenge labadibana nayo la ukuthi akukhona itholakala ukuthi vele ngabe niyafita yini cela kusho mntwana sekhaya ukuthi nanamuhla ungafita akusayi ngokuthi ngabe igama lakho noma bobabo wakho noma bokhokho omkhulu bakho bebakhona yini kule list le kodwa kuya nje ukuthi ukhethe Kristu kungako nalolo mile namhla la ngiyasola back then bebatawuvele bangijikise bathi cha wena awusiwa ngale kodwa ngenxa ya Kristu Jesu lo wathi mina ngitele bonke abantu labakholwa ngimi ndabasinzisa ndabaphilisa nawe ithuba ungaba nalo ukuthi ubuye usebentele inkosi thiwa lapha ke bangatholakali ngakho ke kwathiwa they are unclean and were excluded from the priesthood kuthiwa lapha ngisho nagavana lapha umholi walendzawo naye wema washo wathi cha laba ngeke bakhona ukusebenza bathandekayo sisesikhatsini lapho sifise ukukhetha khona silibandla sifuna ukukhetha abantu kaNkulunkulu bantu labakhethile ukuthi mina ngifuna ukusebenzela uNkulunkulu umsebenzela uNkulunkulu ngoba umkhethile umsebenzela uNkulunkulu ngoba umthanda umsebenzela uNkulunkulu ngoba umethemba umsebenzela uNkulunkulu ngoba uthi Nkosi ngethwale lo msebenzi awusiwo wami kodwa lo msebenzi wakho ubhalisile yini ligama lakho nakuthi bazalwane lapha lenzaba yalokubuyela kwalabantu bakaIsrayeli ebabuyela eJerusalem noma kaJuda babuye eBhabhiloni yeleka ngegaba letithathu naka lenzaba yensinziso ngoba nathi na ungekho kuNkulunkulu shothi usevele kwethuja
usho ukuthi usoluthunjwe sitha. Naka le progression bazalwane kuqala laba labatawulungisa lithempeli baholwa nguZerubabeli. Sekunaka lenzaba yokuthi nangabe nawe utawubhalisa kule listi yencwadi yekuphila ufuna ukhethe Kristu uqale utakhe wena uthi Kristu uthempela lisekho eJerusalem kodwa lithempeli linithi. So mase ukhethe Kristu usho ukuthi uqala ngalokilungisa wena njengemuntu as an individual kuthi Nkosi ake usebenze mina ungakhe ngibe kule vessel loyidzinile. Hallelujah. Bese kuthiwa le group yesibili leleta na Ezra bona they were more on the spiritual revival. Shokuthi nasomkhethile Kristu wehlukanisa ngeke ngithandekayo connect isita uwethu. Ngeke lama habits ukhona kwayekela uwethu. Ngeke lesono ukhona kusiyekela uwethu. Kodwa uthi ngaKristu kuthi akuside. Manje bo Ezra bayabuya babathe bayabuka ukuthi hayi labazalwane yebo nalithempeli selakhiwe. Kodwa hayi bazalwane ngathi aba understand ukuthi yini lesiyendaba. So the spiritual revival ithi wena nasomkhethile Kristu phela tinikele ebandleni utokhona kwakheka utokhona kukhula utokhona kusebenza likhono lakho libonakala uthi sihlalo walabasha kuBible study ekweniwa yini cha uyakubutela nje bazalwane naye abephikisa uyaveta nje view uthi bathandekayo lokhu sihlawukhetha ithi le nqubo sinominate ama fellowship but isikhetha sisonke le ma fellowship nangabe sotinikele wathi nami ngiyabhalisa kule ncwadi yekuphila kusho ukuthi you should subject yourself to the teachings, subject yourselves to the work, subject yourself to the submission. Kuthi nami ake ningakhe bazalwane nami ngisanakha ngoba le tipo uNkulunkulu lasiphetwa nangamunye is for the edification of the church. Shokuthi nawe khona lo ngamhlephelela lomunye nalomnye khona la ngahlephelela bona sisafunza sisakhana sisa interact kufuna ukuthi sikhule edakamoya. Bese ke the last one the last group layer buya bathandekayo kuya naNehemia bona they were more on the walls kwakha letibonza kuvusa letindvomo lokusho ukuthi nangabe sotinikele Kristu sowakhiwa so yakhona kusethe ama boundaries uthi mina njengemphana kaNkulunkulu kuze ngisebenze endlini yaNkulunkulu ufuna ngigcine bungcwele ufuna ngiphile ngetimiso taNkulunkulu ngakho ke mina ngeke ngikwenze lokho. I cannot be part to this. Kufuna ukuthi impilo yami ibe nema boundaries. Kufuna ukuthi ama principles engiwasebenzisako abe ngilawula tawuveta Kristu. Nebantu babona ukuthi nembali lona ligama lakhe libhaliwe encwadini yempilo. Ngifisa ukuthi sinake lokunye bazalwane singakavali. Ngoba ukuthi lapha nangabe utawubhalisa leligama it's a personal decision. Ngaka ukuthi laba bazalwane bafela ukuthi bobabo abo kumbe ababhalisana. Kodwa thina namuhla uNkulunkulu ngamunye nangamunye usinike ithuba ukuthi sinivumele. Ngenteka kube ula it was interesting bathandeka nami ngithole ithuba kuba le kulabasha kule ndaba ngimenywe ngumfundisi Cinisela khona refisa ngimsithe kubo. Bathi labantu abasha kube ne session nje kukhulunywa ngokuthi what do they think about the church. Now babutwa ukuthi ufike njani la evangelical. Cishe 90% uthi impandla lasekhaya. So lokho bazalwane kungenteka kube kumbe ukhona la because you are now familiar with church. But this afternoon I'm saying you need to make a personal decision. Uthi lo Kristu ngiyamthatha as an individual. Le ndlela ngiyayithatha as an individual. Because lena lamagama awubhaliseli lomunye udibhalela wena. Athi Romans inzaba yensinziso ilula ilamagama enakho. Wena uyavuma njengemlomo ukuthi Jesu inkosi. Bese uyamukela. Ngakho ke it is important ukuthi uyende le decision, uyende uwedwa, uyende for you as an individual. Bese bathandekayo kunaka ukuthi le pen yebhalisa madoda ngeJesu Kristu. Le pen yebhalisa ngeJesu Kristu.
kwangathi le ndwangu ngiyayibona imhlophe le ink yakhona ingadi yaKristu iyabhala lapha ithi uvumile ngomlomo wathi uyangithatha ngakho ngiyambhalisa. So you may be registered as a church member, but indzaba ithi ubhalisile ekhaya esibeni. Uyabuya Jesu. Ebathandekayo uyabuya Jesu. Nakangakabuyi ngendeka wena ugcina uhambile. Kodwa lokumile uthi incwadi ya Revelation ngiyafika isikhathi lapho khona le ncwadi iyawuvula. Bese ayabukwa lamagama kuthiwa nangabe lakho lingatholakali nawe uyawuphoswa kule chili lemlilo. Manje ke uthi umbuto kodwa sowuvile. Kodwa sowutsheliwe. Awukakhethi ngani ukubhalisa. Asibhaliseni basana. Encwadini yempilo. Awubhalisi njengekuthi mina ayingikhona. Ubhaliswa uKristu engadi yakhe leyo phasiphamile. Nayivula le ncwadi kwangathi nawe ungaba khona. Kwangathi nawe ungaba khona. Kwangathi nawe ungaba khona. Siqhubeke bazalwane silifune lelivangeli simkhonde uNkulunkulu sihlale kuye noma Timothy Betha sithi Nkosi njengoba sabhalisa encwadini yempilo cela ube nathi uhambe nathi konke ubhalisile yini ubhalisile kunakile ukuthi ngathi naso ubhalisile bese nesitha naso sesigaya kakhulu ukuthi hey nami lona amelelana nami. Kodwa wena bese uyasho ukuthi ithemba lami uNkulunkulu. Incaba yami uNkulunkulu. Siphephelo sami uNkulunkulu. Utakunika amandla to withstand. By faith in Christ Jesus, you can overcome any situation. Uyasifuna uNkulunkulu ngamunye nangamunye ukuthi sibhalise. Umbuto omile uthi ubhalisile yini. Thandaza ukuthi songena sibe ngababhalisile. Ungaphumi ungakabhalisi incwadi yempilo. Lobhalisa uKristu Jesu. Lobhalisa igama lakho as an individual. Make a decision. Make the right decision. Yes, you want to serve God, but before you can serve Him, you must know that you must be registered in the book of life. Now tell us so. Ukuthi naye igama lakhe libe khona. Mane abefunza the wrong list. I'm here today to remind us ukuthi ngamunye nangamunye yinye kuphela ilist lapho kuphela igama lethu khona. Incwadi yempilo. NguKristu kuphela longalisusa igama lakho. Lesimo sakho asinamandla ekususeni igama lakho. Lokho lodibene nako nalobhekene nako akunamandla kususa igama lakho. Kude ngisho umunye umuntu longalisusa igama lakho. uKristu Jesu kuphela. Kusho ukuthini ke lokho bangcwele? Kusho ukuthi akunenzaba ukuthi kwendeke nentoni. Nokuthi uyaphila. Usengamcela Kristu namuhla ukuthi alibhale igama lakho. Ungamcela Kristu namuhla ukuthi Nkosi noma sekonakele kuningi lengibonile angangeni kahle kodwa wena ungangcondzisa. Ukhona Kristu. Ukhona namina nawe. Umbuto omunye uthi ubhalisile yini encwadini
Thandaza ukuthi uthi wena yebo emphanisini. Kodwa namhla mina ngabe ukhona lothi yebo solo ngiyeda. Yebo solo ngiyaparticipate. But I've never taken the personal decision to accept Christ as Savior. Thuba lakho lelo uthutela ngaphambili. Nomphakamise sami la ukhona khona. Uthi nje ngiyamemukela Kristu njengenkosi nemsindisi. Utakusida yena. Utakuphilisa yena. Utakusinzisa yena. Utakupha amandla ayishintshe impilo yakho for the glory of his kingdom. Siyabonga make. Ndawucela nangabe ukhona nalomunye lothi yena yathi ngabhalisa kodwa hayi endleleni manje kumatima kunetimo lethambe bese kuyangihlupha ngiva kwangazi ukuthi sengidonsele emuva nganawe ithuba lakho leli uthi nje ihlambulule phambi kaNkulunkulu ukhona Jesu akakusinda phela uthi uphakamise isandla la ukhona khona sinto okukhule ngasikanye Lazivale nemeli. Phakeme uNkulunkulu wethu lencwela kekholo ofana nawe. Wena lo wadala izulu nomhlaba. Wena lo nemasu Nkosi lamahle ngekuphila kwethu. Wena babe lo wasilanza babe evele kulahleka livele emhlaba. Wasiletha babe endlini yakho lapho khona Nkosi ufuna uthi sikusebentele. Sikukhonde wena babe ngekweliciniso. Sikukhonde babe imihla yonke. Sikukhonde babe timentonke. Sikukhonde babe tikhatsini tonke. Ngegama kaJesu Kristu. Siyabonga babethu begcwele ukuthi namhla emini kukhona labatinikela kuNkosi ukuthi bafuna ukubhalisa encwadini yempilo. Uthi wena Nkosi ngekuvuma ngemlomo ukuthi Jesu Kristu inkosi. Kusindiswa kuba ngakithi. Kumusa babethu begcwele akuyi ngemandla ethu. Akuyi ngetikhwepha tethu. Akuyi ngemsebenzi yethu. Kodwa kuya ngekukholwa ukuthi Jesu Kristu indodana kaNkulunkulu uyamsindisa umuntu esonweni. Siyathandaza uNkulunkulu egcwele namanje mina egameni la Jesu Kristu. Kuthi endleleni babe sisahamba kuningi babe lokusiphazamisa. Sitha babe siyabeka dingo endleleni letasiphazamisa. Dikhwesise emehlo ethu kuwe. Kodwa namhla emini ngegama lika Jesu sithi uNkulunkulu egcwele sifuna ukuhlala kuwe njengoba wena Nkosi wathembisa ukuthi utawuhlala kithi. Namanje mina babe nalibandla lakho uNkulunkulu wethu egcwele litimisele babe kuhamba ngekwetimiso takho uhamba endleleni yakho nebukusebenzela wena uNkulunkulu wethu egcwele. Siyathandaza babe wethu egcwele ukuthi usiphe amandla babe usiphe nenhlakanipho imihla nemalanga etimeni tonke Nkosi esikhathini tonke ukuthi sihlale kuwe Nkosi sethembe wena uNkulunkulu wena wethembekile awusuki babe kuloko lokushilo lethembiso takho babe dingiyebo ding amen. Thembisile wena simakathe ukuthi ngaJesu Kristu thine babe siyawusinziswa thine babe siyawuphiliswa thine babe siyawukhululwa. Sikuthandaza lokhu babe namhla emini ngegama kaJesu Kristu sithi babe begcwele siphilise nali ibandla lakho Nkosi lilambele wena Nkosi. Sebenza babe kithi uNkulunkulu egcwele ngamunye nangamunye babe sisavuma sithi sibandana bakho bese wena Nkosi uyasiphakamisa usasebenza impilo tethu usihlanda babe kancane kancane uNkulunkulu egcwele size sibe kuloko lokufisa ukuthi sibe kubo. Babe egcwele umntana wakho nakavula la ufunze ivesi babe lempumbi uNkulunkulu egcwele ukuthi nguwe babe lompumbi thine babe singile impumbi. Mold us into that which you want us to be for the glory of your kingdom. Sithandazela babe umusa wakho ukuthi mawanze kuleli bandla. uNkulunkulu egcwele ethando lakho Nkosi ichubeke libonakaliswe kithi manje kuze kube phakade.